Ndanyuma baranangonze naho bigeze. Endless squad. Nikutoye. Atamana tukwa. No azikudu turunuzi. Ngwingo. Aro azikudu turunuzi. Kaba yino nazipe. Kabiri. Ukatakaniza kakabiri. Yego shaye. Man, ndi kuguseka ariko mukaya. Naiba ingiye kugonga man. Waba ariko Umva razake yishirire dodo. Mwagiye kurese tujye kure ngo tugende. Kure ni muguma. Bonye impamvu wanakunda ibipupe kawe. Hari ibyishimo byinshi. Umaze fata tujyaho turebe. Nese nagaruzi. Oya buretse gato. Mukobwa mwiza we nagarazi man. Oya nagarazi. Karago. Brenda gake. Nese turakorera. Oya nyene ahandi like. Ingi ngo bigenda gute? The expert man. Shantarjos. Razake. Simba nabizi. Zarangire sitera. Ahubwo ni umunyonzi kabuga. Nara ashiramo udutrike twikawa. Twigise nawe. Igare ryo ako kantu nanjye ako kamaza n'iminsi 3 narakaye. Accelerate se ko mbari naka. Accelerate se ni ko nayivuze. Mumbaza. Muze tugende. Gende ni hantu kwisi. Wa. Ndanyemera ngarandusha. Yego turi bimenya vuba. Udureba imbere kwa Salut, ça va? Mumeze neza? Umva tuje babyita gute challenge. Ni challenge yo kusulva yo guholva. Yo gusulva nawe. Yo, mani gifaransa turabaye gike. Urumva gutya. Umva ko mu buzima bwacu bwose ntago ari tuzi, urumva? Birateye isoni mugabo umutwihangana namwe hari ibintu mutazi, urumva none uyu munsi twaje kwiga igare ako mu buzima agenda aho ntaza kubishobora ako rero umva yabishoboye araza no kubishobora no ari no ku gascooter urumva shawe je no kuri kwimana ndashaka kuva hano nizigare nkarimenya ntabwo mbizi ntabwo mbizi nese nabyazire nawe mvuga ukuntu utabigize. Byari umunsi papa yigeze kungurira igare ngo tuzajye tugiga ariko byahereye mu bwana. Shimana birateye isoni. Twese tubyihorera twese. Yabarazake narira sinzi niba mwana babona. Terima bageze ahantu kuri ugenera Zake. Razake! Mwadusize. Ega muri sibaza kuturindira bashu. Razake! Biragoye Rozake yaradusize mwana washe. Neza gwanje. Dusize. Ils ont déserté le chemin. Ouais. Are you mad? They are big time mad. Nuko. Ndabira ngabaje. Nguma numva wajyaje kuza imodoka nyine. Ndabira. Rero wewe yanabimenye yaryohewe. Maneka. Muve ko nanje njeko. Sindabizi. Nanje nayigenda ncyuma. Baranangonze naho bigeze. Yeira. Kumera ngo nakubona. Ndizere ko ari byufashe. Urayifashe. Yarangonze we uyu mwana ni mu muri akunasa. Ntasonagira. Mbega umwana. Nda nawe aranyizera nkuko kurya gwaza kigoryi. Kandi ndabivuze ngo barangonze bisiri. Nukuri kwimana. Gira. Oya ni pas peur. Ni umbugiye kugwa ucufata. Oya nose banzire bana ari straight nago ahita umenye. Nyene gira gucya. Banzuri uritumbereza. Ubutsi bwanze. Gashira imbere neza. Ego shira birakunda. Oya nago gateye ubwo. Reka ndakwereke. Rekura.
je ndashaka muyeke ahantu accelerator iri urumva none ukagenda ugira gute Ndi uhagaze nabi ahubwo nawe uragwa. biragoye instructor Okay, kanje instructor yarangonze Straight. kagerageza ingene. Bicara gute? Uko? Okay, noneho fata aka pedale ka mbere. Kaza kazamure neza ugashire nka hano. Like that. Ngagenda. Reba imbere wireba hasi. nakomenya bisaba na balance ya muyu wayi nawe yanza no kutwereka Bureka yijyane. aka kanya ndagusabye Genda gutyo gusa, genda nkuko gusa. Ariko no wireba hasi, reba hari. Genda ureba ahantu nyine kuboko. Ubona iki se ushaka kureba iki? Burya nayo. kiriya kiragarutse ku ngonga nta kindi kigarutse gukora Ndeba nuko. igare ntabwo rigoye bro Genda gutyo. rero ndabona yanabimenye objectives we yazitikinze zose byarangiye Ndeba wireba ibirenge byawe. Byabimenye urukumva ukuntu uhagaze wicaye neza. Urumva umeze gutya? Wicaraho neza. Urukumva none umeze neza. Nyataka ndabona yabishobora kuba umutoza Umeze neza. Ndeba wireba mwe hasi. Wowe shaka umugabo, nta kibazo mwene umugabo. Ahubwo urukumva none wabaye star. Ndewe ikoresha. Uko bari guseka mwakoze iki mwebwe? si wende ko ndatwenga ntigwareyira niho ndatwenga ibisubizo byanjye birapfuye mama misikiro yo ngayo yakoze nkuko kuntu ndi kumva n'amakompo akirajya Oya fataho na. jaka nawe Ntufate gusa. jako brand ntushaka kujako Tangira. bavuga na insurance igira ntabwo nyangendana n'ibintu bitagira insurance ugana gufasha Pedale kandi. Shira ka pedale kandi. ngende yo ibi bintu kweki nabyize nkiri umwana we ni nko gusekonsiza umwana afite duza Oya nta kibazo. Wumva kurubigeza. Wowe ugeze ushaka kundyamaho. Numvise genda straight kandi ntunaryamira hariya. Kaga stability wari ufite kare wakumva niko tugiye gukoresha. mvuga munyishe irese ntutikura mu rwantu ntabyo ukora Pri ari kumfata, pri ndi kumva. ingufate wasijewe nige je ndashaka kukurisa Yageze imbere aho icara. Kumfite ibibuno se binini birakunda. ariko yesu ndetse urumva ibibuno byari rero kurusha abantu bose widutera iseseme gira vuba noneho barangoze birarangiye uyu munsi ndabona ndi wasiguzi Sijya. Urabona ukuntu umeze nka gutya. Iyo ngiye ndagenda hano straight. Ninjye uri kureba ibintu nkora dore rero. Ndagategereza. Okay, j'ai compris. rero noneho sumbaza igihugu agezemo Zereka amaso yanjye atatukuye mwana. ntabwo ari gutukura humura Kuri bimwe. Ntabwo ari ukugenda wese ngo turi kugenda gutya. Burya nukata aba ari gutya. Bireba hasi ndebe ngwino ngo. Ngwino ngo. arimo kugwa mu bihuru ibintu byanjye ndabitaye ubu ngubu ari no kugwa mu bihuru aho bigeze Reba, the flow in the flow. Uretse.
kora gukanyaga ndumva mbabara shaka Kora gukanyaga ndababara ubusa koko mana kira gihuru ayo kiguye mu harimo n'amahwa nono hanaranjomba gwedo rero mwamubonye agwa mu gihuru birimo Brenda akagenge no no Brenda akiri okay twagere kare patano ego ahanga aha nahi kitwa urikumva urifite neza Razaki is it easy nize mwana kigiye komeza agapapuro ntabwo yo gukora uri umwana mubi uzi impamvu wombwe ngo uramfashe nanjye rero umaze kumbwira ngo uramfashe na ifa nshaka kubishyiramo ntabwo ugeze igare ibyo ritwara umva mubwire wongera reba vuga ndi bari gukora mu buzima bwanjye umuntu amaze kumbwira ngo nta kibazo isanzura mpita nisanzura hagarara ufate stabili undebe hano mani Brenda uzi ko arimenye we ndebe hano none urabona akangaka iyo umaze kukazinga gutya biroro automatique dushira kuri biroro noneho wikariding ukareba ni nka kane genda hagarara mbere neza ndeba gutya kizigari ntagare kumanza habanza ko ako hejuru numviye formation ari ni kuyo ukuri kw'Imana ko hejuru ahita bura stability ako ngako iyo ugakoze uhita ugenda uretse guhita ugashiraho ubona ko wari ugiye okay ushira akaguru kamwe bre sifiye gukora kamwe reba ushira akaguru kamwe ugira reba hano bantu ushira akaguru kamwe hamugu like ugumugenda gumugenda hashira akakandi uko nguko noneho ubyumva nyine noneho tugenda kujya mu bihu azamuka we ho mu gihe uragiye ande man ibukinishe no wawe abona nkahera yapfuye twazana we yari hari ingusi nguriya se nguriya hariya banze kaza kamanure kagira ushaka komeze aho umva kubera hagu ngo wabone yapfuye komeze uko nanjye kukaruka man wagira amafedera bayawe komeze uko yego byari try once again urumva iyo ugenda gutya natwe turijyana cyangwa isubira inyuma ntaho twijyana nta muntu twari Brenda agiye gutanga gushamo siyanse aho umukobwa w'igihuru nguna umva akagira fema ase wa mukobwa we rero wantishe nanjye nkagerageza amani Brenda ahubwo n'umunyegare ntabwo twari tubizi ndebere ngonge nkwereke Oya kuriya ubu ujyamye kuri Razake gose reka mubwire Razake yambwiye ngo isanzure ngo humura ndi hano nahise niryamye basi niryamira kandi ni quelque chose ces choses là c'est pas facile du tout none kubyiga ukuze kambwire bisaba processing bisaba gutekereza cyane kandi ibyo nibyo byo gutekereza cyane nibyo biri kubyica ibintu bya balance by'amapedal abantu muzi gutwara igare. You guys are the best. You guys are genius. yari kubikora ariko ndibaza ko ndi bubigenze Jenny na Jack. ubu ni kuri muremure Razake ntabwo ari gushobora ngo genda aryama rero ari bwisanzura je sindi ujyame nka wofisi ubwoba rero ntabwo ari ubwoba nanjye ari kuri abari inyigishije Ninde ari kwigishije yamawazo ninde ari kwigishije ni abantu bo ku ishuri bari barazanye ibintu by'ama skating board ku ishuri noneho skating uzi ukuntu igoye
cyakoze skating wambara cyakoze iyo ndayitinya shabirateye ubwoba vraiment we ntiwo bigerageza noneho wopfa urambara intuze barakubwira ngo uhagarare ugire stabilité ngo ntutigise amajenura aya amavi ngo ukomeze amavi kubita ikibuno hasi straight turwara icyo bita umva nagiye koga numva hano yari ku ishuri se ndi ku ishuri sana guhiga atera gukira bisigara bese y'intonzi bya skating by'abantu bigaga hehera simpibuka nimba ari stars nimba higaga he hari ikigo cy'ikigali cyitwa ngo stars urakizira nicyo ngicyo cyari cyaje rero hari haje none hano wa skating haba hameze nk'amabuye nka gutya bari gusabitinya kuva aho numvise ko umuntu yakora accident like agakora niba ngo ari iki yakoze accident akagira ngo bakamufungura voilà iriya ni skating board kandi iyo ngiyo na skate yandi afite kuvuga njye nzi ko ari okay byose ariko bidonje kuko ubikore none se ubwo urenze nka hano mu kibuga ukajya kwikubita hari mu gihuru nka wese mu gihuru nka kurira kwanjye washomba amahwa gusa amahwa njombye hano nuko wambaye ikoti none uri kugenda nyine ureba neza Razake bebeshu utagwa icyiza cyayo nuko iyo ugiye uko bashizeho kamera kingira icyo bita nervosité mwihangane ndi umuhanga pe ndeba n'umusikikise kiri tarabiye ndagira n'umuntu anyuma ndiko ndiyemera mu kanya bagacasaga mu hari nta kintu cyego cyo kibamo nk'igikoko umve ibyo bibazo babajije ngo nta gikoko kibamo hano je ndibaza ahubwo nimbe hatabamo inzoka zirimo c'est sûr oya uzi impamvu uri kugwa se nayibonye uzi impamvu uri kugwa do reba ukuntu beza reba ukuntu babikora dore reba hano impamvu uri kugwa akangara kugira uri gutukura kandi kugira kandi nihanganye urute sabira reka tugenda kangira amaguru nuwongere do reba do you cross the leg yo akaya aje mu gihurura rero asinziriye twagiye give me love la 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 shira kamera kuri brand amaze amasaha nakora turatura gira kandi mani wari ubishoboye uramuka ndamugonga tabwe mu byaranga urasimbabari banda kwanza wishini kuna geri imbere fatigué wesh et ça c'est la fatigue seulement resi nani ngufu ufite uzena kuza ntari wewe ikibazo ucushira akaguru hasi voilà c'est difficile c'est pas difficile wesh Brenda ushaka tutagwana hejuru va munsi igihuru munenda mesi igihuru ikamba ndari guhaye yewe cyambaye wirukangana nacyo si muri gihimba kimwe Rwanda gutwara utuntu wowe urabivuga iki ndafise ubwoba sebare mfite ibiro byinshi cyane kuburyo twagenda cyangwa kano kaje message wowe wigira ubwoba resi ayo maguru yawe kira tuza uravamo atari umunyenga uwo munyenga ko mbona uzagorana
Ngende share. Reba Leila yamenye igare. Leila yamenye igare out of nowhere. Leila, please teach me. Kori imfanye. Biranze se umvara kandi nanje kugutaka. Imushush bara. Amaguru yanashizeho na. Nigo. Ndi kureba hasi. Ndabona bya. Biciyemo. Turabatizwa n'iki? Mbega uruko. None se muzagarukira muri Congo? Muri frontière? Imodoka nyakabigoni ngo ari gukora kuri mana haje imodoka bro kandi yazakira akantu kaba gafite hafi ya sherija ntago narikata rwose nagonga imodoka y'abandi Nagiye kwibeshera ibyo adashoboye. singiye kwibeshera rwose ndi umwiga rero igana Abantu ko bose bayibonye rero. naryigishije Nyarimenye pe. Clac 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 clac. komera amashyi n'abanyabihuru twazanye umunyonzi Ese yako. Twazanye umunyonzi w'ikabuga. twazanye umunyonzi tukabimenya tips ya mbere y'aba beginner hanze bo kwigisha igare reka nigere imbere ntange speech Aho se ni imbere cyane I do inyuma. not have a tissue, but I'm going to tell you some tips yo kwigisha igare. Okay. Ikintu kiraremereye. Icya mbere ni ukwikuramo ubwoba, icya kabiri ni ugupedara ureba imbere. Icya gatatu ni ukutazana inkweto zimeze uko. Icya kane no kuba muremure. Je byananiye ko ndi mugufi mwana. Oya reka ndakubwiye G balance stabilité yanse. yanze gute Ku balancinga both sides. Nubwoba ni ukuri. Ngose. Kuko None se kakaguru akaguru urumva bisaba ngo dans une minute cyangwa se oya mu gasegonde nka kamwe kugira ngo ube washizeho akaguru kandi je urumva muri iyo segonde na champion d'équilibre intoki zashyushye do zabaye red gusa je n'utubona ndoba twakoze workout. tugende my whole body workout. Umva guys, we are done. We're going home. We are tired. 1,000 subscribers. Continue subscribing to my channel. We love you. That's true. Bye bye.